What's up kasilag, wajak nata no da silong na Royal Supermarket. Mampatabas nila lang kasilag ninyo. Sina tayo may talai, tatabas nita. Ninyo tagilikap na talaga bukod ng kasilag ninyo. Asikaso user, paano natabas yun? Pati anit to, natabas yun tanay. Nitan, ninyo do gabay man patabas na buog dala ba to da Royal Supermarket jad pas jad asing gertakayan kasi laga so malagi kayo rapor sa saray kin managkali jabayang bang mabuhay po tayong lahat yan shout out sa inyong lahat mga kasilaga nung yun ang tingagon da buko okay kalenda mulai anit ta mo nya gimwa pula mo dito kasi lagi aya anyo lang masyadong papansin ng may lupa to tasama uling to talagang atulpak la dinala na pison kasi lag 1 hour later. Two hours later. so ayala kasila naninong ko may bulan naninong ko lang talaga bulan nagilay ka balga bulan naninong ko nakalamay kalai ba napaka 3 hours later. ayala may resulta to kasi lang ninyo nakabola may talaib kasi lang medyo namaliwak yan satat kasi lang siyantak to okay yan yung napapansin ng may ilang kubali dito papansin mo lang kuntan talaga